tolu. O tuina maya ia le pese foi lo mutu. O le vi inga I lo tatua tua. E lo aia le tua tele. Matau foi lato. E matau foi lato. Malato fatu tui aioba. Amen. How many of you came with a new song this morning? Ready to worship and give him the praise that he deserves. Amen. Let's rise to our feet. Let's get excited to praise God this morning. Are you excited? Are you excited this morning? Amen. Go ahead and clap your hands with us this morning. And we're going to sing a new song to him this morning. Amen.
what you are going to do in this place, God. Holy Spirit, we ask that you would fall upon your people this morning, Jesus. That your Holy Spirit would fall fresh on us, God. Lord Jesus, we ask, God, that all these things that we do, God, that it would be to your glory and your glory alone, God. Father, we are going to forget about what we came in this morning with, God. We're going to lay it before your throne, God, because we know that you are a faithful God, that you are mighty in all of your ways. And Lord Jesus, we just want to praise you and honor you for simply because of who you are, God. Awai matautia oile tua. Ele lava sentasi tu sama oile tama. Matote faneni no oile tua. This Thank you, Jesus. Let's worship him this morning, church. Yes, Jesus. Yes, you lo faola ua esuina lo matu I feel
wonderful. God, you are magnificent, Jesus. So we come in your presence, Jesus. Have your way in our service this morning, Jesus. You are holy, Lord. You are wonderful Savior. We give you glory, Lord. Why don't you sing to him a song of praise? Tell him how good he's been to you. Tell him how great he's been to you. You are the Alpha and the Omega, Lord. We bow before you. Yes, Jesus. Yes, God, you are so worthy, Jesus.
Ona ia mea mātou nam tangata I whaalongo ia mātou ana mausiusta I lau ue atua. Manuia mai le atua le mātou e kālesia me oma mātou te whaia tama ia e whaafoi atu I a te oe le mi inga le atua. Ne mea oma mātou ole pala awatu tama I le swafa sili o Yesu Keriso. Amen. Amen. Tai lo nganta pai tātou la mai lalo. Knowledge without you if you're to have no potential for what in the daytime out. Leo tapu vai atu e te leo taiki tātou la mei kālesia. Mai sila mai na tāu o tātou tapu mai mai le tua se nā. Tātou fuai, ia whai se mea le rei. Mai mo le tua au e te whai na ia mo se mea. O le tātou lea ama atu I le tua, ma o nā mai le tua lu sustai koe lea o le tua. Ia me alai lo fuai nei tai au ma lo skulai. Le whapea le tātou pledges, ia me lea tua whamanui atu, whaptaito o hana fuai, ne ma mawhola ngā ruenga le tua. Ia whamanui atila le tua. Ia mo le tātou umawhui o lo iele online, tonu nai ai se lalo ifu le comment, ia ma whaina e kliki a ia. Mai e fuai mai e luma online, ai whaftaina mai tima maa whora mai fuai fui, a lo lofu fui nei fui ministry, ia au a fui le tau asuina le ipu mai reola le fui tua la lania, ia a leia tua ma whamanui atu ia tau, a le au nole tuna atu le iunga ti a kono ia mati, ma te sau ia se talo no tātou fuai nei tai au. Whaftaina mai e tua, oi lawa sia o mea. Mātou te atu ia te oe o na au whātu i ana santo. Mea oe kuai mai te tono no ai maro. O manuia e ala I tupe e mātou whātai tere. E te ngata I lea a me ora tuku o rau e tata. E mā nāwha o mātou maramai. Oe o kumai o mea. Whamanuia no atu. Mai nā mai nā o onga I pati tuas anu kukuia. Se pā ia se wā sira o mātu. Le ngātai lea le o eskurua ia nā tāna. Le roto mai e. Mātu tutu nāti ia. Ia mātu whaia e tusa maroku na nāti. Aole mātu whaia male mātu. Ai a mātou whaia, male mātou mauta, tono mātou roto. Ne ngā tai leo ruma rana nai. E ne whangaringa I. I loa e roa ngāma paia e. Ia wāwe e tino rā mai. O rau rupe nei le, e mātou whangaringa. E iai o manuia. O swasta e. Amen. God bless you as you give this morning.
All the time. All the time. God is good. Amen. Good to be in the house of the Lord. Say amen. I'll tell you that you are going to see if you have one thing to do. Time, I will go in the Swafa Silsilio y Superiso de Pedro Tato de Parecia, una cola con la buena, se fue a tomar un now, no tengo se lo Tato con la última, la Lucy, lo que Wata, ya vale todo un final a la measo, se man. Todos matamos pues se lo financias me fue measo. Ja, tanto ile tua, ja ile fa poseiro se slava no fa ile tua, tanto ma puta patasi. Ja, wale tanto ma tama me se tanto tanto ile tua le materia parte con ile tua. Ja, ma lo pestato ma tama sina tai a Berlin. Me se inizio fa não ja parte ile tua. Ja, o lava no fa penese, né? Eu tô vai tu telo tem to lava tamati ma lava no. I pull la bola va no che ci sau per le sau bene la fatta di taia we fatta waina fino allo le tua tanto ci le sau una settimana poi se fai au o se lo tu au sawa o una lo lava o nama le tua say man yeah I'm a lo love fa ma lo sin le taia greetings to all of our Midway family this morning. Thank you for being here this morning, making yourselves available to be in the house of God. There's no better place than to be in the house of the Lord. Say amen. That's what David said. I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Amen. It is in his house that we find the very presence of God, the joy that is unspeakable, and just the peace that passes all understanding. So good on you for being here this morning. Say amen. Turn to your neighbor, say good on you for being here this morning. Hallelujah. Neitai lo favo pel tato series pe ona yai tato theme neitau sanga I avea tato matangata ana le uko le tua. Ya la lo tato I le tato feitau le tuse Iakopo na tau pe lua lo tato feitau me fe suma vado se o fe pe lua suma leono. James chapter 2 verse 18 to 26. We're going to be wrapping up James chapter 2 this morning as we continue on our series, Be Doers of the Word. And so James chapter 2, if you have your Bibles, turn with me to James 2. We're going to be reading from 18 to 26. And we're going to be wrapping up chapter 2 today as we continue our study on the book of James. And then we're praying that this study will help all of us understand that faith by itself is not good enough, but faith with works is what is required of all of us. Say amen. Taumua tele le yai le fatua tua, alu fatasi ma se manga wenga e tu sai mana fatua tua. Awa leo tato faitau ale se na wenga ia o fatua tua mate o lela tato faitau e meta yao. Iakopo lona tau ko lua, fai ko sima malu se o fai ko lua suma leono. Ma mai tato faitau fatasi fa mole. Ma fai o mau mala mai be ia le tua. Tanto faitau mai e fa mole fai ko suma malu. Mata mai fai ko lua suma leono I a faitau.
But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. But even the demons believe and tremble. But do you not know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect? And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works, and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. God bless you in the reading of God's word. Le nei tae te fia tala noa tu sem ta upu e whapeo ne whaupuina o le whātua tua e ola ma le whātua tua ua mate. Say amen. O le whātua tua e ola ma le whātua tua ua mate. A living faith versus a dead faith. One thing that I want you to understand is there's two kinds of faith. E lua ye tua inga whātua tua e maua te tonu le kalesia. E le whape whaalongo umatatou le upu e tasi e tutusa tatou whātua tua. Le whaali mai Iakopo e lua to inga whātua tua e maua I to tonu le kalesia. A leo le whātua tua e ola o le whātua tua e mate. Le alalo tama whai Iakopo e whamalosi le kalesia. Aua nei maua tatou I le telo le tautala I tatou me whai. Ai le aingi ngā luenga, le aingi fua ali ali. E loa ai o loo ola le whātua tua. E moni fo I lo whātua tua I le tua. When we look at James, James is approaching us and he's helping us understand in the church there's two types of faith. There is a living faith, but there is also a dead faith. And we're going to see here as we read our scripture that James gives us examples of a dead faith and an example of a living faith. And he wants to drive this point, church, just because we sit in the same building and listen to the same sermon doesn't necessarily mean we have the same faith. And so the challenge here is you check yourself and see what kind of faith do you have. Do you have a living faith or is your faith dead? O le lui na mo tatou nei tae au tatou whalongo longo I le upo le atua lo tamawhai Iakopo ina ia lui mai ai tatou vava lo whatua tua. Po le mea lo ola lo whatua tua po maua tatou le whatua tua e mate. Say amen. Le ana tau mawhai e tala noa atu le amatango le whai tau le whai upu mua mua whai mei e le tatau ona ta ofi le whātua tua ma le whai longa tangata o e loa le whai longa tangata o le anga sala le luma o le atua ai le lau whai mei ne Iakopo a yeise me tatau na ta ofi whātasi ma lo whātua tua o ngā luenga le lei e tusa ma lo whātua tua langa foi e le mawhainga e loa se la au se longa yali yali mai fu o le la au. You can guess, you can think, is it orange, is it apple, is it this? Until the fruit is shown, then you can say for sure that is an apple tree. It's the same when you're in church. You can talk like a Christian. You can worship like a Christian. You can say amen like a Christian. But if there's no fruit in your life, then your faith is dead. And that's what James is challenging the church this morning. Awane avea tatou nang kangakai whalongo longo le upo le tua ai le ana iai. Langa a moni lo whatua tua e tatau ona iai se suinga. E tatau ona whai se suinga fau. E le to e ola le kangaka kuai a wo ola le tangata fau.
Au le fale tonu le telo le kalesia matangata lo lotu femei le kerisiango femei vivi fatasi e sawe fia member le kalesia au le anganga male mamea umai fai makoi mamao amal fingalo le tua mela na ia tato fai tete le kalesia taua le fatua tua taua foi le fatino ino na fatua tua tauna yaise suinga i tato wolanga. Say amen. In our last discussion, true faith requires action. True faith requires action. Say amen. E manao mia tato yele action il fatu atu. Mana yele fai opo mua mua. I love what it says in verse 18. He says, someone will say, you have faith, but you have works. And then he challenges them. He says, that's not how it works. Someone who has faith must also have works. It's not you do the works, you have faith. Ngofa io la wanga luenga le fatua tua ai alu oyo lo lava me alofanga o le fatino nga luenga le tua le ai fe me Iakopo o me umanga e lua e alu fa kasi o le kanga kai moni longa fatua tua e alu fo e fainga luenga mo le tua o le kanga kai moni longa fatua tua e fa fanga ile mat e tangata matstiva a moni lo fatua tua e fa maoni me uma e te faia e le ma fainga e fa me e moni lo fatua tua I'm quite mamao amal fingalo le tua. And that's the challenge here. When we look at that verse, this is what James is saying. Show me your faith. I challenge you. Show me your faith. You know, it's funny because when we look at Missouri, and I remember the nickname of that state. The nickname of the state of Missouri is the Show Me State. You know, every state has a nickname. Hawaii is known as the Aloha State. Alaska is the Last Frontier. California is the Golden State. Everybody know what Washington's nickname is? Emerald City, the Evergreen State. In Missouri, their motto is the Show Me State. You know, and I thought, what does it mean by the Show Me State? But apparently, I was looking at, it says it came from a Missouri congressman who was speaking at the House of Representatives, and he was telling all of the congressmen, I don't care about everything that you say. What I want to see is for you to show me that you're about what you say. Because you know, politics nowadays, whenever they run for office, they say I promise to do this, I promise to do this. When I get there, I'm going to change this. And as soon as they get into office, what happens? They don't meet all of their promises. And so this Missouri representative said, look, if you promise this, this, and this for our state, then show me. Show me, don't talk about it, but show me. And this is what I want to say. This is what James is saying. Stop telling me about your faith. Show me your faith. Nang ole iska ngaka ole lei ole famakala ingo langa fatua tua. Ai le olanga iam ko ale ali ali mayas fatua tua. Mela na fe mai loya Iakopo I fa ali mailo fatua tua. Faali mailo fatua tua awole kele kaukala aya kele ngayo inga. Let's talk more action. Say amen. Turn to your neighbor, say, show me your faith. Hallelujah. Show me your faith. And when we talk about the reason for showing faith, because let's just start here at the basic. No one can see faith. Walang o fai mai Iakopo faali mai lo fatu atua lang upo moni lava ele ai seisi e mafai ona vava ayatu le mele ta o fatu atua lang awan e ngalo yate o fatu atua le me tupu I fea e tupu I tonu le loto o le tangata ele ai la se tangata o le mafai na vava ayatu le loto lea tangata tasi lava le tangata mafai na vava ai tato loto ona o le tua. Mela na frame Iakopo ele mafainga vava ai atu au ya te o emalo fatu atua langola me tupu lo loto ai tasil me mafaina over ai o ngā luenga. Mela na frame Iakopo a faie moni la lo fatu atua tauna yaini ngā luenga. Tauna yaini suinga I lo olanga. Say amen. E leos kangaka ngau le kele o mele frame o mele ai le aise swinga ato atoa I lana olanga. And that's the challenge here, because faith is something that happens in your heart, and because we can't see each other's heart, the only way we can see the evidence of that faith is through our good works. And so I love that James starts off with that verse, show me your faith.
show me. It doesn't mean to prove, because you have nothing to prove to others. But the idea here is say your faith and live your faith out. Say amen. Ia e kaukala I lo whātua tua, ia e olai fo I nā whātua tua. Lela la tato vava ai e lua ia examples ia na tu ina mai e Iakopo e whaalia tua ia whātua tua ia I lua o lo mau e tono le kalesia. The first example is the example of a dead faith. O le example po le whātaitai inga mua e tu ina mai Iakopo e whātaitai mai e tato o le whātua tua e mate. Lela e mau e whaupa e sun maleiva. Whamei whaupa e sun maleiva ua e tali tonu e toa tasi lava le atua. Kali akuloia Iakopo ia mangaia. Ngai lelei, ngai ke kalkongul mea nga. Ai whao popolo malisi lai ngā whamei. Ua tali tonu foi te moni. Ua tali tonu ai foi te moni. Ai whamei le il kali. Ai ma ua lato wa te te mu. It says here, you believe that there is one God. And in a way, when he answers, you do well, he's kind of saying, good for you. Good for you that you also believe in that. And then the following line says, even the demons believe and tremble. Now I want you to look at what James is saying here. Look at the verse 19 closely. The Greek word, therefore, you believe there is one God, is the same Greek word that says, even the demons believe. So if what he's saying here is he's saying that you can believe in it, guess what? The demons also believe in God. The demons also know that God exists. And the reason why I'm saying this, there's a difference. The demons have what we call a dead faith. Even though they know God exists, but they don't choose to live a changed life according to God's ways. And so this is what James is saying. The faith that the demons have is a dead faith. Now here's the kicker. He says, Eleai yas es e senga. O le whātua tua I e whātua tua I te moni. Malka ngaka e whātua tua I le atua ngau le kaukala. Ai le aise suinga I lona o langa. Whameila Iakopo e kukusa le lei alau whakuakua ma le whakuakua ke mongi. Silang awange ngalo yake oe e kali kongu ke mongi le atua. E lako I loa foi, they acknowledge, manku oil kaimi kuspa ia so se kaimi e alu wakwa Yesu. E le o aku Yesu, ai whamei, e ka ngaka ngau oso, e ke mongi, whamei e le o aku Yesu, ai whamei, wa ala langa mai ke mongi, Yesu e, le alme o e sawai. Le alme o e vave sau mai, o e sau fo e whaafano ia I mātou. Ai whaitaula le marekonai mua luasful tonu luasful malwha. Whamei sa iai tangata na iai le su, nako whamei na ia te ia le anganga le anga. Ai whaalongo la le kalal ke mongi, whamei Yesu e le Nasareta. Yesu e le Nasareta, se ala mea o e saua ia I mātou. O e maliu mai ea ia whano ia I mātou. Whamei lo le tala lea, ua mātou I loa oe, o oe o le pa ia o le atua. O e whalongo iai. Whamei le te moni, ua mātou I loa oe, o oe o le tangata pa ia o le atua. I'm trying to drive this point here. Even the demons know Jesus. The demons know God, but the problem is they choose to reject the truth of God. E ui lava I lato I loa Yesu, wa lato I loa o ia o tangata pa ia, wa lato I loa le atua, ai o mai al kaiminge, e le aise suinga I lato o langa. O le fesili aise a, lango le whaatua tua e mate. Le whaatua tua e le ola. And I want to encourage you, church, if you're in that dead faith, your faith is no better than the faith of demons. Your belief is no better than the belief of demons. And that's what he's saying. Be careful, church. I'm not saying you're a demon. That's not the point. I'm talking about the faith of demons, that they just talk about God, they acknowledge God, but they do nothing with that knowledge to change their lives. Don't forget, church, that the point of having the knowledge of God's word is to change us. Say amen. O le mea ngai o ina I upo le atua, ina ia iaise suinga I tātou o langa. E le whapea la ato atoa ma le tātou kai au, po le isi aso no, it's a progress, but at the same time, e le kakau iskangaka o le vanga loku o ngā ku maupe le me kuai. O kaunga iaise suinga. Pe ono tauma whai aku, e le ka aua I le akua le umi o lau lotu. E tā aua I le atua lau wha maoni I lau tali tonunga I a Yesu. Say amen. Now we look at the other examples here.
I love this story because when you look at this, he gives two examples from the Old Testament. Tangata mua o le example le o le living faith o le whātai ta ingo se whātua tua ola o tangata e ngoi ai Abrahamo. Ma nei el tala Abrahamo o te le tau whamatala tu ia te oe wa i loa foi le pese langa sa Abrahamo o i o le tama o le whātua tua. Abraham is the father of faith. We call him the father of faith for a reason. Because he's the first man in the Bible that actually what? Actually believed in God's promise. Ai alu la tu se kenese sunma lima o nai na le na whaavai ai al fia ngainga le atua ma Abrahamo. Whamel tala o le atua ya Abrahamo. Ia e sauni o au le la whai o e ma wha manuianga i nuu uma ma tangata uma o le au mai a te au o le avea o e ma tama i tangata uma. Ai whamel tala o Abrahamo. Whaafeanga avea o ma tama. Le ai o mai taimine e le o iei sau whanau. E le ei sau suli. Whamei malkangaka le la whai masuli o se tasio au auna o le mato ainga. Ai whai atu le talia le atua, le ai Abrahamo, wa umana o whala fola atu ia te oe, e whanau lava Sara i le tama, o le tama foi o le a whai malau suli, e sau lava mai ia te oe, o toto mal a ano lava oe, o le a whanau mai el tama lea, e whai o ia masuli o lo ainga. Tusa lewa whai atu le atua i e tal tonu mai o te whai al mea lea. Whai mai lol whai upe ona whai mei ua tali tonu ma whaatua tua iei Abrahamo ma i le taimina na maua i le whaatua tua Abrahamo. So there we see Abraham had faith. But then here's the question, where is his works? Where is his action? Well, you all know the story of when God said, sacrifice your son Isaac to me. Say amen. Le tala ya Isaako o le tala la nai whai loa mai ai ngā luenga Abrahamo I lana usiu stai atu I le atua I na ua whai atu le atua tu ina mailo atali o Isaako. Ia whai mataulanga I a te au. Mea la nai te iloa iai e moni mawha maoni ia le whaatua tua Abrahamo aisea e le nakanga o tautala iai matal tonu I le atua ai na o le taimi na tofo I na ilo na whaatua tua whemei na usius ta I ato atua Abrahamo I le atua. Langa e whaitaua I tala whemei una o wheta lai atu le atua atu ina mailo atali whemei na ala usul tai au. Si o kangaka ia la usul kaya, o kangaka wa whailonga filfilinga, o le alu e whail me fingalo, ile atua, say amen. Whemei ngā ala, saungi uma ia whawhie, o mea uma la whael taulanga, whaanofolona atali I lunga la asingi, whemei olo malato au auna, savavali atu ai whai atu au auna, whaakali aku o lua I, la mao malkama I kapua ile atua I lunga manga, a uma o na mato e fōi maila ia, na kako wola I el whale, whaalongo o el kaukalo el whātua tua. Whamei mao e ave ia le taulanga, to e mao mai foi, o le tangata e tumul whātua tua, say amen. O le kangaka ele te te, el kangaka ele afa langa alu le atua, ai ngā atoa toa, lona usius ta I le atua, ma lona fina ngalo. Mea la na le ka le sia, ta ua tele o tato ngā luenga I whai, say amen. Ta ua le whātua tua, e alu whātasi mao ngā luenga. It was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had also received God's promises, was ready to sacrifice his only son Isaac, even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. What is God saying? Abraham went wholeheartedly. Ele yalu afa Abraham. Ngā alu atoa toa I le atua. Ka le sia a moni lau whātua tua, a woke sau e ave lau afa I le atua. A iei se si tūlanga le whamtala, awal ave ni o toe mea I le atua. Say amen. Don't give God le toe malosi. Pawai o mea o toe. No, e deserve le atua le tātou atoa toa. Le tātou taimi, ia tātou ngā luenga, ia kako me whai, e ka le sia, ia whai keke kako I kako me whai, lango mea ia e loa I le whātua tua ola, ma le whātua tua mate. Say amen? So the challenge this morning, what kind of faith do you have? A living faith or a dead faith? And I love it because the second example is almost a strange example. A tātou vai le whātai ta inga mulmuli lea, o lewa tala no mai tangata e ngoa ia Raava. Rahab.
And then many of you, if you understand the story of Rahab, ile tu lango lo ia ile finge mangingo level kuspa ia me ora ava le fafine tali tane. Ia ele kau fa makala kul nga me we mala mala tu lango lo ia nei fine. Ai le wo fa nga Iakopo e fai ma fa taita inga o sisi le kanga fa tua ai nga yai foi manga luenga i lana fa tua. Langa e loa me e mala mala tala le Yosua nam tau po e lua. O lo fa matala I fa mai sa ye se te mina awina to Yosua ia nisi o spy al watu spy le nu o Jericho. Fa mai la o al watu nei tangata ia watu a watu sa o le fale Raava. Fa mai o fa longo I lo le tupo Jericho fa atu lo le tupo Jericho. Alu o le fale Raava ma fa o tangata ia le lana fale au mai fa fo le o o spy nga mai le ngu o Israel. Au e lo tala fa mai a fa longo atu Raava ai alu lo Raava ave tamaya nga ngai lungo le fale. Fa me nga ngai lungo le fale o atu lo ia tangata ia na awina atu le tupo fesili atu feo o ia tangata ia fa me Raava te le iloa. Na o mai tangata ia o te le iloa tangata Israel. Ai le pupungi fo ia pa o le tatou ai fa me o so sola atu o te le iloa po fela awala wo ia. Fa me le tu spa ia o le fesili la ai sial me o fa ia Raava nei mea. Nanga mua fa mea o le fafina talitane le ngata ile o tangata nu ese le ngata ile o tangata mai le ai o Jericho. So e te fesili la le ale mafu anga wa faye Raava nei mea. Ai le ala atato faitawa ili o suolo nam ta upo e lua o lo fa matala mai ai ile fai upo e iwa se o le suma tolu. Fa mei tala Raava, fa mei tala le tangata to o lua ia fa mei ua o iloa ua foa ina atu e Iova le nuu ia te o tou. Le ngata I lea fa mei ua matou whaalongo foi. Ua matou whaalongo I ngā luenga matau tia na whaia I lea tua mo o tou le nu o Israelu. Fa mei ua matou whaalongo ina ua vaelua ina le sami ula ula. Na matou whaalongo ina ua whawhanga ina o tou I le mānai mai le langi. Le ngata I lea o le vai mai le papa te leo vāvenga. Ele I o atu le nu o Israelu. A ua lewa na alu atu le talaanga o lea tua maona ngā luenga mamana. Say amen. Mela na o sauni ai Raava o I loa Raava o maua sana ava noa ia tali ma loa I tangata ia ma Israelu fa mei lola na tala mulmuli fa mole mole a o le taimi to te o Sofia ele nu lea mana tua mai au malau ainga awane ngalo au malau ainga aisea le o matou fa atu atu ile to tua langa e fai tau ai o le mana ia lona famtalanga fa mei ile fai upuna fa mai ole nei awane ngalo ia matou ona o tou awa o Iova lo o tou atua o le atua ia I le langi ilunga ma le lalo langi I lalo. Say amen. How can a woman say these things? Especially since she's never served this God. She's a foreigner, an outsider, a Gentile, and a prostitute. But at the same time, when she heard of the things that God has done, what did she do? She decided, I want to serve this true God. I want to make a difference with my life. And so how did she show it? Her actions were simple. Instead of turning in the spies, she hid the spies. And after she hid them, she sent them out a different way to protect them. That is her faith in action. And I want to encourage you, church, why would James bring up someone so different? Because akalangoa ya kako ya Abraham oi ol tamal fa tua ele lei. A ka ulora ava ol kelo kako fa masingon ngai finge. Fa pe ol finge talitani ol finge leanga ol finge ngu ese. Ai ma ngai el kuspa ya onge ngalo yake o le context a toa lea mai le amatangol ta upu lea awane ia fa ilonga tangata. E mawhai e le mana o le atua o na whaolaina Abrahamo e o ai le whawhine talitane. Kasia le mea nga SS, o kasia mea le nga kukusa ila vanga ia to olua. E ui lava o le o langa nga sala SS ma mea mawhapenga ai sa ola le whaatua tua I tangata umaya to olua. So church, what am I saying? It's not about your past. It's not about what you've done. But it's about a living faith in your life. God can save the prostitute as much as He can save a good man. And it's not about deciding who's better.
It's not about saying esilia ku apra amoy lalo ira ava no. Walanga ku fakasi Iakopo langa femeia ku kusa la fatua tua o le fatua tua e ola. Me la leo te fsilia tua ia te oi. Fa fe mai lo fatua tua. Le leipi a fa kusel kako fatua ia apra ama marava. Ai le anga pe a fa kusel tato fatua tua I te moni. Le femei o te moni. Ngā le kalikongua ai le matuatalia ina le atua. A ke lo me mali e. Famei le kuspa e famei e tali tonu te moni. O le lako kali famei a malato wa te mu ai. They tremble. They tremble in fear. They tremble in reverence. They tremble in respect of God. Even though they don't fully accept Him, they still tremble. Why do they tremble? Because they know who God is. You know what's shameful in the church? Is that many of us live lives that don't truly fear God, that don't truly reverence God. We live carelessly. We live aimlessly. We still do things we're not supposed to do. But yet the demons listen and they tremble. Why? Because they still respect God. They still revere God. They still treat Him as holy. Even though they can't be saved by their dead faith. But at least they know how to fear God. Church, we're looking for a church that understands how to fear God. Tele tangata lolotu ai leangi kangaka mata tau moni le tua e kale sia a moni lo fatua tua moni foilo matau le tua walanga e fia e alu pele anga sala tuai ma le olanga kuai langa ke le makau le tua o le kaimi ke makau ai le tua o le kaimi foi ngai ke avai ma e falo alo le tua ma usu sai ona fina ngalo ai walanga fia ai o le meanga ngai ke le makau le kua fuko maka wa inga waka akir falma i sei kulo fuko maka wa inga wakinga inga o le aingi mea e kale sia awange I fape ngaka ko a o maua le ola male malosi I au tu fatasi o tato tangata ave ato toa tato tangata I le tua a wole ave afa a wole fatanga fai a ia tu ato toa aisia o le fatu tua moni lena o launa tatalo le tato e kale sia langa at the end of the day o mea uma o filifilinga o le ale leo kele o lo launga e uma ko e filfili hao e ko alu leo langa kuai mea langa e kalesia fataua lo wavanoa fataua le taimi te whaalonga i upo le atu o le kaimi ke whai ai so filfilinga ke ofo au hau I o lau au le kakalo I le atua ke ofo au pea uma ifo ai leo uma tātou leo lai whaavau For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So se taimi e whai e tātou maliu, e masania na whai talo isi whai whiaua e le whai lato launga, e le koe hao ngā le upulea mo, so and so le, se kulo lo ka kia ilumai. Ai hao ngā mo I tātou I o lo totoe. Se walanga whai whape ngā ia upo whai launga, langa le malam lama. Se kulo lava a ka kiel kingo I wanga ul kingo le ko yai se nganga le ko yai se ola yai it's just a corpse and this is what listen to what he says for as the body without the spirit is dead o le faakusa nga le fa me Iakopo o le faakusa le o nga o le kingo le ka kia e fa pe nga fol kangaka e mate lo na fatuatua tangata e fatuatua ai le ai se nga luenga you're just a corpse walking around. You have head knowledge of God, you know Jesus, and this is not my word, this is His word. You're just a body without a spirit. Lifeless. And you wonder why church, sometimes we come and we think church is boring, and sometimes we think, I've heard this all the time. Let's check your faith. Because true faith is always ready to accept. True faith is always ready to hear the word of God. That's what feeds faith. Not your own knowledge. Not your own wisdom, not your own strength. It's the Word of God. That's why when we sit and listen to the Word of God, be ready to receive. Why? It's going to feed your faith so that your faith can stay alive.
But if you find yourself falling asleep in the middle of sermon or wanting to not listen or closing out, I want to challenge you. Do you have a living faith or a dead faith? Because at the end of the day, it all depends on how you listen. Because not everyone listens the same. We know the parable of the sower. I always said, the parable le fata otole tangata lulu saito. Ole al me o alwai songa lulu solo ole alu sa o ele. Langai mai mau lai lo apa u aku ila awala eleise me mawai apa u me lo yel va ku eleise awole alu sa o ile me ka alu sa o ile ele e ku ai e guarantee ile ko e fua mai ai ke lo o lango le kala le o le ngal wenga o le folfola ina upo le tua. Nanga yo o ai ko le kale sia ese uma ka ko loto. E ai kangaka o le ele e ai fol kangaka o le vau kui nga se kaimia e fua i fuai nga le sawa me popole la langi uma ko fo le manga i o upole tua o le iskangaka se kulo e papaul me pa uai e le mafai o nga mawaa nga la ngaka i lunga i me la nga ya luakwa i e fa longo ngai amen nga le kofo kwa i o fai koa tipi el ka vale palau vale uma ko me fa longo i upole tua ai se a nga ese el ka ko fa longo i upole tua. Mea langa ol kangaka lulu saiko, ol kangaka le folfola upo le tua. Fa mai la Yesu, a oke popole fua. Pau ala mea, folfola upo le tua. Ai fai ka lia kangaka ia, pe fa fia langa fa longo. Au la wa le lui, pe le upo le tua, lui mai la apostolo Paulo, le leilo fa longo. Au wana le fa longo. A ia ana. Aku useisi tu, kaunga yaise ngai o inga. Faith has to be put in action. Otherwise, you're no better than a dead body, or your faith is no better than the demon's faith. But like Abraham and Rahab, we too can have a living faith by simply walking the talk. Say amen. Walk the talk. You hear that all the time. You think the culture here made that up. No, they just stole it from the Bible. A lot of things that we have in our culture today is taken from the Word of God and they just switch it up and make it their own. No, the walk the talk, it came from here. And that's what that means, to be doers and not just hearers. That simply stated, walk the talk. Church, I'm praying for our church. I'm praying just for our family. I'm not worried about anybody else because you're my family, you're my church, you're my community, and I love all of you. And that's my prayer. I can only do so much but present the word. But my prayer, church, while you have the chance, make the decision. Be doers of the word. You want to see blessings? Be doers of the word. You're not, you, olis kakalo, famangwia, ay lay masefowai. Lay masesfulwa efai, lay masesau efai ni mea. Ay lay kakalo, famangwia, ya ala me famangwia kuyake, o ekele famahongi letua. E kalesia I alu fa kasi lau kakalo malau ngalue o ngaluenga famangwia ai akoal masinga le loku lua vayaso le sau alu le sau. Church, don't listen to me bad. I'm trying to help you. If you want to be blessed, if you want to be healed, if you want to be blessed in everything, then show your faith by good works. Ai le ai se me o le kako vala au I le kua famangwia ai le kako ngā luenga fai ale le la lo fa longo. I'm not here to judge anybody. I'm simply presenting God's word. But it's up to you. Will you receive it with open arms? Te ki fa ma lalo I le atua ma fa pe le atua le wo fa longo. Nga pe on fa e lu al fa longo. O le kanga kai ma lalo nga lo o le isi e o soilunga. E foi la la uma mai foi fai fiau, ai foi fai mai ya. See, when you start to listen like that, I famelkus e pero manguolo avangole asonge e ape fa maulalo tatou loto. Fa maulalo tatou loto ta lia nei amu ia oe mau. Kele o nge avangoa inga ia kako o mai fa sao kako o langa ele fa pela se lo pesenge. I'm not saying to be perfect, but I'm saying do your best, strive. Work a little harder, put a little more effort to trust God. I'm not telling you to come to this church. This church didn't die for you. Come to Jesus. He's the owner of this church.
I'm not telling you to come to the assemblies of God. Ele se au ngale assemblies of God. Pawal me ia sawi le tua o ia ona le kalesia. So when I invite you, church, I'm not inviting you to come because I want to see you. No, I want to see your beautiful faces. But at the end of the day, your commitment to God is what matters. So church, like I said, le leilo falongo. E o ke le fakongo o tau. O le upo ale atua le awa o atu ia te o tau. Le ame le fa maulalo tatou loto ai o mai le atua. O mai loi le atua. Le au e falongo fa mai pete. E le lava e ngā kaimi. Fa mai mau o laulan. E le lava e ngā kaimi. Awange e kako peo iska ngaka mako kua loa. Fkwa a mang kua le kua. Ia ua ngau mai la. Ia ua le koe kusel malosi. Ai kalavou. O la ua le alui mo kako kalavou. Au mawal malosi. Ave le atua. You're not going to waste any of that. That's the best investment in your life, is if you invest it in the work of God. I'm not telling you to come to a church. I'm not telling you to come to an organization. I'm telling you to come to Jesus. He's the one who died for you. He's the one who gave his life for you. It's his salvation, not the church's salvation. It's his church, not my church. So I'm not telling you to come to me. I'm not telling you to listen for the sake of me. No. Listen because you love God. Come because you want to be more and more like him. Say amen. So that's why I encourage you. Like I said, I'm not here to judge your coming and going. No. My job as a pastor is just preach. And it's up to you how to receive it. And I am encouraging you. I would do no good if I just lied to you all the time and patted you on the back and say everything was good. Sometimes the truth hurts. And it's our job to stand for the truth. So I encourage you, church, while you still have the time. Say amen. Say we fa longo so ni ngakala. O isi kai mi pe ulai ka ko wa. Fa maongi ele ko. Ai keilo, on me mongi lava. Ke le fa ko ke fa maongi se kale sia mo se fai fi au po se ase me fa maongi a oile ko. A o masawis ka ngaka fa maongi a oile tua. Fai pel ngal we ngale ko. Say amen. Say amen, church. Let's make sure that our faith is alive and well. Two kinds of faith. Your faith is either dead or your faith is alive. Ala fa malosi na mo tato e kale sia nei tai au. Ia vea tato e fa longo ana il upo le atua. A vea tato tangata e usiusta i le upo le atua. Te le atai me te fa longo ai fa pe o tangata ai o me ia tam fai au fa fefe atu tangata. Le ai, o le upo moni lava, e kako ke le loa pe mauti noa tai au. E anga aua lava nge i frikal kako mafau. I still have time. No. Sure, you might wake up another couple of days, but how many of you know when death comes, it happens surprisingly sometimes? You never know. And so some people think, oh, this is the pastor's tactic to try and scare you. I'm not. No, I'm telling you reality. Life tomorrow is not promised. So don't live like that. In fact, that's what James says. I love this book. We're going to get to it. It's in chapter 4. But he says that. Don't live like tomorrow's promised. Live with urgency. What if today was your last day? What if tomorrow we woke up and one of you in this church we won't see again? It happened to our sister Sulu. Na tupul tato tina faltua ya Sulu. Ele iai se te tali tonu ele iai se manatu ale sunga le sui fai fe au po se tasi tonu e kale sia o le aso nei la alwaisu e fafu se mela nai te loa e taua i le kale sia tangata umalava taua ya te oile ava noa mela na ai fa longo i la ukulea ku so o la wa le kale fai so ya so uma le ava noa e kale sia e le mauti noa tai au a me le fa maulalo tatou loto mato e fo i mai le atu o ke kale kongu le mele kas le o kale ngoa ku lava tatou e kale sia a o ka ko ngalu le mele ne tu a matal tatou project le sama mafala vai lo loto le mele nga ye lo nau ta inga nga yoya ku loa ku lo falsa ai le la savali lo ka usanga le fa kan e ai kai mi o mai fo ma salo ia kia ua ia le mangaku whaakangaka. Kia alu fale kangi kakalo e pe mawal kala ka vika ngau ke le fia ai fia mo se longa wa kul fale le tua.
Ilo sila fia fo il tina ola ainga. Kakalo ile atua. A inga I kaimi la o kakalo ma o sa ili le atua. Mese fo I neiva yaso. Tal tonu neiva yaso sa ana pongi matatalo to tele tato e kalesia. Le asonga fua le afol sfulu. Ta e au. E fai el fono tanga le tala no ai tato boundaries. Ia te aua ia o kalkongu o le afai le atua. Pe ka ko ke vava ai pe le o iai. E fai le atua. Ai kasil mea lea. Au faila usa I linga mau mana tu natu melo faila tua. And I want to challenge you, church, listen good. Before we get there, this is what God is doing. He's cleaning this church. O lo fa mamai le tua lana e kalesia. O le upunga au faila usa I linga neiva yaso so se kaimi lava o nofu mana pong matalo. O le upual nga o lo fa mamai le tua lana e kalesia. Kele o fai aku la au ke falong fa pe oila akuli foi la ma ko la wese no. Pe ngo fai aku o e ama lo fifilinga. O e lava ma lo ava no. Al mele o tu ina mai le tua a o mai fo al ngai mea a nga o ka ko wa ia. Fa tu pe le tua. A o mai fo a o ka lengi si. Mo o ko e tu mau pea fa mo pe le tua. La ngai le nga lue le tua ni fai ngu mera kekele. So se kaimi ke alwa kuspa ia, o le kamai vaenga e whaongai le atua inga ia I loa ai o le atua nga whaia ai leo se tangata. Le kala le ia ki tiona, inga ua alu atu ma le au tau fa mai ova ma le se fulu afe, a whai aku le kua, whaisin ke le. Kuli umali I le fale le isi au veangang whakangisi lako kai kolum whangau, kuli umal fale. Kuli aku whai aku le kua lea e ke le lava o lalo lau vai lea, o avanga ia punga kongu ingu fale kongu ia separate la vanga kuli fale avanga ia ko kuli lalo mai ngu fa pea o la vanga ki fa ngainga ke lo fa ngu mera kolu selau mai le fulu afe I le kolu selau o le fesili wa fesili ngai kitiona le ku ai fa fe nga fa ngai mea nga ma ngai ale kai mi mua nga kumu ai ma ngai ale kai mi mua nga ia le fulu afe ai leanga le kolu se lau ya o ai la fia alu o ai la fia malosi o ai la fia who can go and fight this ai fe me kala le kua onga wa uleo wa fatasi moe because I am with you ia o mangai mea ia o ko iloa ele o tona fire melea a o wa una fire langa ako kele loa o le whaingo fia il kako whapea ma popo I fo kako whakwhaka o maa ko wale nga whaia ai alengi isi o mea la leo kako o yanga pongi makalo me leo kako o ai sa ili le atua ai sea penga e whalongo e leo se kupe whawal mea lea o le kako whatua tua a le leilo fatua tua le kalesia pe ko se fulu pe ko luas fulu pe ngau le kolus fulu ai a le leilo fatua tua e ola lo fatua tua e kalesia o ke kawaku po le ale kaunga kao le falelea e ku ale falelea ai sea e leo patel tato fatua tua o le fatua tua e ola mea na e kalesia o lau fala aule ia te oe famalosi au e ke fa vai Famalosi a fai o kau vai e kalesia ko e kau mawhai mai. Ongo sai mai oe ke le puapuanga, ke le fundraising, ke le mea wa ofo, ke le whalave, ke le kupe alu lea mea e kalesia o lo soi fua lea tua, o lo soi fua lea tua, pau lea ia ola lo fatua tua. Ale fesili o e kalkongu iai, o e kalkongu iai. O isi kai me kangi lau loko inga ua wawa aiaku ua whai langi le kelo le kupulanga lea e ngaka ia sulu o fili o puna po pea tele o nei tangata ma wala e lui au I nei tupulanga lau le kupulanga lea this is this generation they're a working generation o se generation makuanga luea o generation e lei loa se kinga hinga e o uma kalavo maboy ale o mai maulu so le kau fix mea e uma ka ape ka ngaka ale fasa o saunga foa e o isi ka ngaka ale ai ngofo ke o mel falsa ai sea o ka ngaka e ola al fatua tua e le kau fa kongu
ai oso kakau e loa me fai aisea o le fatua tua e ola e kale si o lau kakalo nga. Especially for our generation, we have a lot to learn from this generation. Some hard-working people. I'm not knocking our generation. All I'm saying is we can learn and be like them. How they came here and straightened chairs. How they came here and fixed things without even being told. How they were here 24/7. Even though they were sick, they would walk in their whatever, wheelchairs and whatever, just to be in church. And yet us, who's able-bodied and strong, we're here and not here, here and not here. But yet in their sick bodies, they never gave up church. Why? They had a living faith. What about you, church? Fa lo fatua tua, ola lo fatua tua. A ola lo fatua te le fatua tua ke le fa long longo kinga. E ke le fa pea me e kaukala wa kinga hinga mako. Ko e ki ale kupulanga le lo kokoe. Fa afkai aku ya o kola o mako ku lo kokoe. Ola ka kalo lea. Ia umile ola. Umil soifua. Langa o kangaka ia woi loa le au nanga i le atua. E le ki ngā inga. E le kalango le vai vai. E le kalango le le mawhai. Ai o mai ai whai. O alama mea maua. E whai le kupulanga hau. Le o lui atu ia te oe. Ia whapena le tatu au nanga i le atua. Ai sea bottom line. Ola le fatua tua. Church, bottom line. A faith that is living. So I challenge you this morning, church. Olea pesel lea. E ai kai meo ke wala aua kua e pei le fio mai ka ngaka I ke le lope ke fefe. Pe ka mangaku apa ia ke le mea lea no. Ai o iara ava. Sei wha maku le kala le iara ava o le whawhine tali tane. Ai wha mai o lona whaatua tua ua whaola inai o ia malana a inga. A e malama iara ava. O ra ava o le tina a poasa. Ai loa ia poasa. O poasa le ngofo maltina leo o ruta. O ruta ma poasa whanaua o peta. O peta whanaua yese na whanaua tāvita o le tupu sili leo Israel. Ai ngā amata mai ai le whawhine talitane. O le sili aisea langa mawhai le tua ona suil tangata lea. Ina ia maua le whātua tua e ola ma le whātua tua morning church. It's not about your past. It's not about being afraid that this is too good. No, come to God. You can make a change this morning. Come to Him, kneel down, call on God, and I'm telling you, God is ready to save. He's ready to move on your behalf, but you got to trust God. You got to make a choice just like Rahab did. You got to make a choice like Abraham did. And so as we stand, as we sing this song, I want to open up the altars. O te wala awatu tato e kale si o mai umalava. O mai tato te leo wala awatu te o mai se vai te o mai e sa e te atua.
Sila fia le tua me uma. Tātou e kalesia. E se me lilo sila whanga o le tua. Sila fia le tua le aso nei. Tu whātasi e lana e kalesia. Tu ofu ina atu I le tua. O le te talo lava nā mo I tātou uma lava le ai. E le eise poto, le eise malosi. Tangata fo e le ato toa. Ai tātou wha moe moe ma whalango lango I le tua. Tātou te mawhai ai mea uma. Kalesia, a malosi la ia. Tu mau, au al wha vai vai. Ua lata lava le toi fio mai o Yesu. Se tasi nei misi lau avanoa. Ai tātou wha malosi ngā ruenga le atua. O le tātou te talo. Le atua ai. Whawhetai lau upu a mātou whaalongo longo e nei aso. Wa mātou tali tonu ina le mano lau upu le atua. E alu atu e le foifua. E whaia lava le mea e te whina ngalo iai. O lo iai le ola le atua. O lo iai le mana tama. E mawhai ona wheliua ina I o mātou tangata. Suia I o mātou tangata ato atoa. A vea I mātou le atua on tangata e wha maoni e au nātu ia te oe ma tā puai atu ia te oe. I le anganga mal wha maoni le atua e. Le nei tae au wa mātou whaalongo longo I la upu ma wa mātou o mai. Tu whātasi o mātou loto le atua. Wa mātou wha mau lalo atu ia te oe le atua. Ia e alofa mai le atua. Fesoso ani mai ta mai le mātou vai vainga le atua. Le mātou tau mawhainga le atua toa le atua. Wa mātou I loa le eise poto le eise ata mai le eise malosi. A wa mātou whaalango lango atu le mano lo a nganga pa ia. Ia matuanga lue mai le atua. Tō tonu nei e ka le sia. Ia o ngā tō tonu le mu oe Yesu. Ia maua lunga lo vi inga so se taimi mātou te o mai ai le atua. Ia ata ngia lo mamalua le tatalo le atua. O fo ina atua mātou tangata ia whapa ia ina. Ia whasa ina le atua. Ia efsoso ani le atua. O mātou iai nei vai tau le atua. Te leo whaingatā. Te leo puapuanga. Te leo whawhita auli. O le whamai ma so se mea le atua. O le mātou tatalo le atua. Ia mātou tū maupea. Ia mātou whamalolosi. Ia mātou finau pea le atua. I le whātua tua. Ai maise o le mātou au nanga I a te oe lea tu ai. Ia toe whamalosia I mātou. Foa I mai le malosi fau. Le ngata I lea lo whamalo longa tino ai sili ai le nganga le tua. Ia whamalo lo ia I mātou. Mau e mātou le lotonga tasi. Le nofo whialo whani. Ia matua whātupu te le ina le whātua tua le tua. A whai e paua leo mātou a mātou tutu whātasi e au nātu ia te oe ta mā lofa mai. Pe soso ani mai ma ia whaonga ina I mātou le tua. Ia whai loa atu e le lalolangi ma tangata uma. O loo soi fua oe le atua whai mea mawhai. Le atua e matau tia ma leo fofongia. Ia e whaonga ina le ne e ka le sia le atua. Mo oe malovi inga. Se uso foi wa whawai vai le atua. A atu o a awalofa tamai. Langa ina luna loto to e whamalo sia tama. Ia to e tulai mai. Ma ia whamalosi mai a wawa whaito toa. Le to e fio mai o lawa fio. Anga le leifo I so se tasi le atua. To tono nei malu le atua lo. Iai se mana onga tama. Wa mātou tuina atu ia te oe ma le whātua tua. Tele lava le atua. Ia whawhelua I e oe le atua e tu samalofi na ngalo. Whamanuia launu lotu le atua. Whamanuia I mātou umalava le atua. Ia a vea mātou mani tangata e whaalongo ma ana I lau upo. Ia tupu ma ola le whātua tua le atua. E ala le I o mātou ngā luenga e whai le atua. Whaftai tamai le avanoa. Whaftai lau whamanatu mai. Whawhetai lau upu le atua wa mātou talia ina nei aso. Tu mau ia te oe le vi inga. Nei maso umai o le whawavau lava. I le swafo Yesu Keriso. Amene, ma amene. Tailo nganga te tae au, ia. Tatua lang mai lalo whawhetai.
Ya, vi le tu nei tu na le aso fa tai le wei man wil tato sa ninga nei tai au ya. Tai le tu ya o man wi pe tato le bole lofo le tu say amen. Ya. After you to for tato live streaming nei tai au so se tasum fai ona maua mai fo ia au nanga nei ekalesia ya nga leile tu fa man wi atu ya nga fo le pole tu so anye fo nei vai tau lo tato yai. God bless you. We'll see you again tonight. Na neil mato sa ninga lau telvo. Ma uso have no etoe mata mai ya. Tato whelua ina nei ale ya. Ia nga leile atua ma whaman wi atu I fuafuanga o manei aso manei vai aso. Until next time, God bless you in the name of Jesus. Amen. Yeah.